Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari n'abo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko muri Gisagara ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda humvikanye inkuru y'incamugongo, aho umugore akurikiranweho kwica umugabo we urupfu rw'agashinyaguro akoresheje isuka. Turababwira kandi ko mu karere ka Nyanza naho ni mu ntara y'Amajyepfo, umugabo wicishije icupa mugenzi we amuziza kunywa inzoga ye yatawe muri yombi. Izi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye munyemerere dufate akanya gatoya tubanze tubashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ngakurikira inkuru n'ibiganiro hano ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira. Ariko nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimiye cyane. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi, kandi mwisange mu muryango wa Ibendera TV. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bukurikiranye umugore w'imyaka 33 wishe umugabo we w'imyaka 34 amukubise ifuni mu mutwe. Ni ubugome bukomeye kandi bw'indengakamere. Ibi bikaba byarabereye mu karere ka Gisagara, ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Amakuru agera ku Ibendera TV haravuga ko iki cyaha cyabaye mu ijoro ryo kuwa 28 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, kikabera mu mudugudu wa Mwiba mu kagari ka Nyabitare mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara, ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda ibivuga. Mu ibazwa rye uyu mugore uregwa yavuze ko yari yasangiye n'umugabo we inzoga mu kabari, bagera mu rugo nijoro bagatongana, umugabo akamukubita urushyi nawe agafata agafuni akakamukubita mu umusaya, nyakwigendera agahita asezera ku isi. Ubwo icyaha uyu mugore akurikiranweho giteganywa kandi kigahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'ibihumbi 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu. Uyu mugore ndetse n'uyu mugabo ntabwo imyirondoro yabo yashyizwe ahagaragara, gusa icyavuzweho n'abantu banyuranye akanagitindaho ni ukuntu ubugome bukomeje kwiyongera mu Rwanda muri ibi bihe, kugeza aho uyu mugore afata ifuni agakubita umugabo we mu musaya kugeza apfuye. Nta munsi n'umwe cyangwa iminsi ibiri tumvishije ngo ahantu runaka habereye ubwicanyi, kandi bikaza ari ubwicanyi ubona ko ahanini bwaturutse ku burakari n'umujinya. None banyarwanda, hakorwa iki? Reka twinjire no mu yindi nkuru ya kabiri twabateguriye hano ku Ibendera TV, nayo iragaruka ku bwicanyi twavugagaho twibaza n'icyakorwa ngo birangire, nayo kandi iravugwa mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, umugabo yicishije icupa mugenzi we amuziza kumunywera inzoga mu kagari ka Shyira mu murenge wa Rusoro mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Haravugwa amakuru avuga ko umugabo yishe mugenzi we amuziza kumunywera inzoga. Ibi byabaye mu masaha ya 4 mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 1 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ubwo umugabo witwa Rukundo yishe mugenzi we bakunda kwita Rubyogo.
Abatuye muri aka gace bavuga ko uwo mugabo wari wajyanye mu kabari n'umugore we yishe mugenzi we nyuma yo kujya mu bwiherero, yagaruka agasanga uwo mugenzi we yishe amaze kunywa ku nzoga ye. Amakuru avuga ko nyuma yo gushyamirana abagabo bombi basohotse mu kabari batongana, nuko yagera hanze akamwica. Abaturage bavuga ko uwo mugabo witwa Rukundo yishe uwo bita Rubyogo amukebye ijosi akoresheje icyuma, mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buvuga ko yamwishe akoresheje icupa yanyweshaga inzoga. Abaturage batuye mu murenge wa Busoro bavuga ko ibikorwa by'urugomo bimaze igihe bigaragara muri uwo murenge biterwa n'ubusinzi bukabije buterwa n'inzoga z'inkorano. Umugabo wishe mugenzi we yaratorotse ariko bukeye afatirwa mu karere ka Ruhango. Aganira na Bwiza, umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yavuze ko umuturage wishe mugenzi we yafashwe agashyikirizwa ubutabera. Yagize ati icyo twababwira cya mbere ni uko yamukebesheje ku ijosi icupa banyweragamo, ntabwo yamuteye icyuma nk'uko bivugwa. Uwabikoze ari mu maboko y'ubutabera. Meya Ntazinda Erasme yakomeje avuga icyo ubuyobozi burimo gukora mu rwego rwo kurwanya urugomo rukururwa n'inzoga z'inkorano nk'uko bivugwa n'abaturage. Meya agira ati ingamba zo kurwanya izo nzoga z'inkorano, dufite gahunda yo gushakisha aho ziri n'abazikora bagahanwa kugira ngo zicike. Akomeza agira ati ariko turanasaba abaturage nabo kubigiramo uruhare kuko umutekano ni uwa twese kandi n'ababikora ni abaturage. Rero buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we, nabo bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo izo nzoga z'inkorano zicike burundu, tubashe gukumira ibyaha byose biterwa nazo, ubundi tubeho mu mutekano. Ni inkuru rero ibabaje kandi yakomeje kugenda itera abantu kwibaza byinshi, aho nk'uko bigaragara ubu bwicanyi bukomeje kugenda bwiganza umunsi ku munsi, kandi ahangaho tukaba tubona ko birimo kugenda byiganza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Nta munsi nk'uko twabivuzeho haruguru ushira tutumvishe ngo abantu bicanye, ngo umuntu yishe undi, ngo umuntu yateye icyuma mugenzi we, ngo umuntu yicishije agafuni mugenzi we. None ibi bintu biragana hehe? Reka umwanya munini tubarekere mwe mudukurikira, ubundi muduhe ibitekerezo kuri izi nkuru, ariko ahanini munatubwira ngo ese hakorwa iki? Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Nitwa na Cretine Rushwa. Mugira amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.